Normal kan yam kan nastin bara shame ba jaleng kejan gwa same mi jira me jidit kejan channel me di jogono jin nyak nasin ko kien biya kamal kan online tv ala rabban linga jan gwa same shit kame sha tain den gwa same sha la sha kwar jama juba ki university kwar juba me chancellor cha which self kema yadit and guru mashallah John Akech wala shanga bangwan ka pay jok ron kinadaro jendang ron wan gorono jen bi den waka nasun ko ken ko no kono go de ler ci de kana gosin ten gor kon ka de ko ten ban ma dan chola la tiang ka war gwase wo ka kwara motin tarram kuch jona kech en o jen ajaram dine jen kera ma dan la kwara jam juba jen roje cha la tiang ban chu link kela gwa ashire men sha link ka tan de gwasa mo sha do sha jona ke sha je wo gwas la de jen sha gwa de cha je mo cha ka kwada dien Sharaja Mashaja Latiang, a self came a yadit, Querso Sudan and Dinigen, Shelano, Shakur, Nijona Kesh, Chajawich, Kachagwada Chajamuch, Karamada Dien. Ramadan Chelatin Shale Robert Mayom Deng. Jaramadan and Biakwedul Gorka, Dung Juba University and Kajan Guasame. She degree mo, she talk tiang, Sharamomo, Shajawi Guasla Denteme, Jona Kesh. Ajendan and Charlotte. Kiemen lat kentame kejen kor gwasemen go ci kwar dini jen ka jam juba shaje wuch gwasla de chelongud ala kwar Juba University kejen gwaseme ta gwada shaje mochi karara dien wut Michel ke Robert Mayom Deng jaram dana la kwar dung Juba University kejen gwaseme jinmi jiram dit kejen channel le jono jin nyak nasin ko kien kashu je paru jeno jinba bin notification bell kie bi subscribe kejen online tv bima daramo bije to ngwasamo ko bileten content ba no nga biko kula mala jege to notification bell ko mo video che las lech be so mala shubu ji gwasa dana page no tuje pori ro jen go jen bije nywaka nasin ko ken ko no kon wo de lerti de kana wo gwasni tin ko ken gorje wo binedi alan content no gajen wo de kan tung no real link jen gwasme de kan mandan ke ler kon lakke de kan kajek ajele dan de kon linga jen gwasme tuje pori jen wo jen be subscribe ko bletiti bika shwama la jiki ka kor gwasinda an pai ka bridge henda man dun kel manoga gwano bien ler bien kalin gwas dan chi ka tokten en ban le ne je ka video da dien biya ta kamal bye bye